الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على هذا النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بكتاب الله وسنة رسوله إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي المذنبة المخطئة بتقوى الله وأحثكم على طاعته وأستفتح بالذي هو خير. يقول الله جل جلاله في محكم تبيانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. Mahuli mga kamaasan, kamagulangan kataw tay manghuran haara masin Allah subhanahu wa ta'ala. Muna-muna hamasan na tubihaon kikita diurungog sarta kiyan na naman sing kamatauran in pakaradyaan tungod hamuin nakarihil kaligapan hamanusia. Bunal-bunal tod in pakaradyaan way pagduarwa para kala susungon sin manusia amo na ing kamatay iwan susungon paghula-hulaan sin manusia amo na ing pakubulan iwan susungon katudjuhan sin manusia haadlaw gana-gana doon na kainsulga atawa kanarka in mga ini
matarang iban matampal papanghati singkatan sa sumagawa mga kamaasan kamagulangan katautay manghuran hasabab sin mga parakala nakarihil kaligapan saplag pagkatiling kalalam amo na iniin na hinang tiranan iban parsababan pangmahi bang mayta immanusia nalupa naligap baha kaya tutumtuman da isab sa sumakawa amin pag-iyanon laong sing kaibanan bahasa in-inin na hinang nasadya si kandari sin manusia bukon amo na ining pagtawa kon prioritize sin manusia amo na in paglawag pagpataod sin luto mara mangarap pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bunal-bunal tuod ing kita niyo katan mabaya sumanyang mabaya kita niyo sumud palong kasanyangan sa bukuning katan himihinang hasupaya makabatok pakasanyangan. Ing kita nyo katan mabaya humanong impikilan iwan pangatayan sa bukon ing katan himihinang hasupaya sumampay mong pakaradyaan haamu ing kabayaan niya daw haton. Dahil hasob yan mga kamaasan kamagulangan katautay manguran mabaya na mo sa buton magbing magbalik. Kalo-kalo naman hapag balik-balikan bat-baton in mga baita iwan banda sin Rasul sallallahu ta'ala alaihi wasallam murah-murahan insyaallah subhanahu wa ta'ala katumtuman iwan suminop da palong simbigi jantong pangatayan singkitan yung katan insyaallah ta'ala. Baita sin Rasul sallallahu ta'ala alaihi wasallam bilang patumtum iwan pahimati pakatan umat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam yatba'ul mayyit salas apabila imanu siya dagpakan na sing kamatay atas tu parakala in magadkan niya pakubol. Bang imanu siya dagpakan na sing kamatay atas tu parakala in amin magadkan niya pakubol. Dongdongan na to marayaw mga kamaasan kamagulangan katautay mahuran. Talion ampa talion sa tabistahon na to marayaw bang mauno in taod sin amu in kya sadya na to iban kya tatagaman na to amin mara na to mangarap pahadarat sin Allah ta'ala sarin na sa to bang mga magbista na baha in parakala pagbista aun waktu in mataod tumiyo atawakan in pag-iyanon matiyo mataod hapangatod sing kita niyo. Sa sumarawa, amo na sadya ini in amin amalan na to in siyukat sin Allah ta'ala pajungjungan na to Nabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Parman sin Allah ta'ala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. In parman sin Allah ta'ala ibandakan sin Allah ta'ala pajungjungan na to Nabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam dana in katan ummat niya wahai kaum ya Muhammad wa'bud rabbak pagtag-ipon ka pa Allah ta'ala pag-ibadat ka pa Allah ta'ala hatta ya'tiyakal yaqin
sambil kau ragpakan na sadya sing kamatay. Bima'na dia aksin Allah Ta'ala in Rasul sallallahu alaihi wasallam dana in katan ummat niya salugay sin ikaw ya Muhammad amin buhi-buhian pa pagtag-ipon ka pa Allah Ta'ala ayaw mo to diyan tay kuriman hundungi sambil na sadya kau ragpakan sing kamatay hangkanda di na to na paunon in pag-ianon law ni magbista baha arakala in mati in tiyo-tiyo mabista na to in yad to mataod na atawakan in pag-ianon mataod in yad to hapangatod na to tiyo-tiyo sa sumagawa doon na sadya kita ni hapag-ianon magpatutog halong pag-ibadatan fa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabda sin Rasul sallallahu ta'ala alaihi wasallam yatba'ul mayyit thalath bang imano siya dagpakan na sing kamatay atas to parakala in magad kaniya manguwol atawakan pakuwol panagnaan ahlo bang imano siya dagpakan na sing kamatay magad kaniya in anak asawa niya magad kaniya in maas tay manghud niya magad kaniya in mga kataw tay manghuran niya magad manguwol kaniya in mga kaukampong lahasya niya in sa sukosin makakilakan niya ibang makasimala sa kaniya magad yan manguwol magad yan pakuwol hikamaruan niya wa malo iwan na sinalta niya bahain pag-ianon day hindi lang sin mga ulama bang sa upama aun din ha mga sasakatan ang min pagluanan kaniya sa bukon in pag-ianon day hindi in mga pangalta magad kaniya in sa suko sin pangalta kani hawak to siya dagpakan ang min pag-ianon umunong tuod kaniya bukon sa sumagawa kaibanan din ha mga pangalta amin hipagbalanja iban hipaggasto hasupaya siya sumampay maun pa amin kukupakubulan niya lang tabihayan uno-uno na sadya doon na kay mga sasakatan doon na kay mga pangalta hipagbalanja iban hipaggasto hasupaya siya amin sumampay maun pa amin pagkubulan kaniya in alta yan magad inhi kato mga kamaasan, kamakulangan, amo na ing kakahinang simano siya. Tali-talion na to marayaw. Kakahinang simano siya na bahagi nagdua. Aun mangi, aun marayaw. Sa wawala tiyuhila sin Rasul sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Atawakan wala tiyupot sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. In pag-ianon day hindi amin magad umunong doon na kain mangi na sadya tawakan marayaw sa sumagawa in siyabot sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amo na in pag-ianon kakahinang bima na doon na kain mangi iban sin marayaw in iyan umunong iban magad kaniya sumagawa in baita sin Rasul sallallahu ta'ala alaihi wasallam fayarji'u ithnan wa yabqa wahid. Mga kamaasan, kamagulangan kataw tay manguran. O kamon na to inakal pikilan na to. Labi aulain pangatayan. Tumayma simbayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam iban patumtumbulan sang sinjungdungan na to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam fayarji'u ithnan halaw sinto ini magbalik mui indua di umunong kanya palon simpakubulan di magad kanya tumabang halon simpakubulan in anak asawa niya di magad kanya imaas tay manghud niya
Di magad kanya palon simpakulan niya in mga kaukampong lahasya niya. Di magad kanya in mga kabagayan niya. In sa suko sinyaon hakatilibot niya yaon. Aming pag-ianon makasimala sa iban mabimbang kaniya. Hawak to siya buhi-buhian, ballog-ballogan. Aun-aun din ha mga masaala iban problema, kasusahan. Kabakan niya rin doon. Sumagawa. Dahil doon man haparakala amuin. Nanaykod na siya dahil hadun niya. Misan hang sulag. Way magad kanya palon simpakubulan niya. Hikamaruan niya. Wamalo. Iwan na simpangalta niya. Naunin ba ito sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wayabka wahid. Hambuok da in ba ito sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam magpabin. Magpabin umunong kanya palon simpakubulan. Amo na ing kakahinang sin manusia. Amo na ing kakahinang sin manusia. Doon nakain marayaw iban sin mangi. Amurayanin umunong iban magad kanya palon simpakubulan niya. Bima na mga kamaasan kamakulangan. Halaw sinto para kala ini. Bunal ni ingki kita na to. Ingkiya na naman na to. Masuok palon simbigi jantong pangatayan na to. In katatarihan iban kahuunahan atawakan kalasahan sing kamatauran. Amo na indua para kala ini. Amo na indua para kala ini. Sa sumagawa. In para kala hambok tunggal amin magad umunong kanya palon simpakubulan. Amo na isab yan in para kala di kabayaan sin manusia hakabuhi niya. Hangkanda pangadjian marayaw. Pangadjian sa lagbo-lagbo. Misang pabiya diin. Ilugay simpag unong-unong. Simagtaw tayo manghod. Sim mga sila magtali anak. Atawakan hisiyo-siyo na rin kato taniyo. Way rin ha mga salingkat-lingkat sarayaw-rayaw. In labi palabihon na to, in lasa na to, ibang bimbang na to, dain sing kakahinang na to. Nasa sumakawa, yato ray sab na sabot na to, in kakahinang sinmano siya nabaharin nagdua, aun mangi, aun marayaw. Nahauno rin doon in amimbi ang mga kawasan na to. Hauno rin doon in patot na to amimbi ang mga pagtaod-tauran at awakan in patot na to ang mga baugbukan tuod. Amo na in kakahinang marayaw. Karna in kakahinang marayaw, amo na yan in mahinang parsabawan ibang tiranan, mura-murahan hikalapas na to, dahil halong kasigpitan, dahil naman di hadunya, dagpak pa adlaw akhirat, insyaallah ta'ala. Adapun in kakahinang mga kamaasan kamakulangan kataw tay mahuran, amunay sabyan in mangdahi, maun pakasigpitan iban kabinsanaan, di naman hadunya dagpak pa adlaw akhirat. Dahil nga sabyan, di na to ramabat-bat bang unuin mga kakahinang marayaw, iban uno naman in kakahinang mangi. Sa sumagawa asal ini matarang iban masawan hapangahati nato. Inyaun marayaw inyaun mangi. Bahaon sabdain ha mga kaibanan. Hapangatod sing kaibanan misan inyaun marayaw mangi da hapangatod sing kaibanan. Atawakan inyaun lang niya mangi marayaw hapangatod sing kaibanan. Sain mga parakala yan. Amunayan imbita sin Rasul sallallahu ta'ala alaihi wasallam in mga yan amun pagtawagon mga subuhat.
Sari tanayat to ang mga mabisarain para kalayan. In kita niyo biya na sinari, biyusan kita niyo sinallahu ta'ala akal pikilan. Ukamun na to, impikilan na to, dihilan na to, wakto, manali tali marayaw. Bang biya diin sadya, mapataod na to, in kakahinang marayaw, amuin dahon na to, maun palong simpakubulan. Biya na sinari mga kataw tay manguran, in katan sing kasusuban, bihayaon sin manusya, amunain nahinang tiranan, kialigap si manusia, kialupa na simpakaradyaan, haadlaw kana, in sa kaulawla, buhi-buhian in manusia, biya na sa kaulawla rin, nadagpakan sin kamatay. In sa kaulawla, in adlaw kana, yaon para kala, magaan, iwan wayra kapos, paiddahan niya. Sa sumakawa, amo na sadya, in yaalup, iwan lialagbo, simpangatod, iwan pikilan sin kamatauran, amoy pakaradyaan, konsumko ni siya, malawa da amo na yung parakala dunya. Naring nga sabihan mga kamaasan, kamakulangan kataw tayo manguran. Baba kita niyo biusan sinallahu ta'ala kabuhi. Baba kita niyo biusan sinallahu ta'ala aming kusog. Baba kita niyo biusan sinallahu ta'ala akal pikilan. Ayaw kita niyo magpaakal hahawa na sunato. Ayaw kita niyong magpasasat ha syaitan. Ayaw kita niyong magpaligap ha mga parakala, makarihil kato kaligapan. Karena in mga ini, mga parakala, umutong maun pakalong pakapiligruhan, iwan maun pakabinsanaan, sumagawa, in amuin beta sinallahu ta'ala kato taniyo, suway na to dungdungan marayaw, innan nafsala ammaratum bisu, bunatod in hawa nafso, mangdahi iban mangdaak, maun pahinang mangi. Hangkanda way rapat, in suway na to pag-anad-anaran sulangon, in hawa nafso labi awla na in syaitan, in iblis alayhi la'natullah, sa sumakawa, insyaallahu ta'ala magtulong tawang kita niyo, sumung iban huminang, maun hapagtaatan fa Allah subhanahu wa ta'ala, huminang sinmarayaw, lumayo din hinang mangi. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فيا فوز المستغفرين استغفر الله. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi kitabillahi wa sunnati rasulihi ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi al-muznibata al-mukhti'ata bittaqwallah wa ahuthukum ala ta'atihi wa astaftihu billadhi huwa khair. يقول الله جل جلاله في محكم تبيانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Mga kamaasan, kamagulangan kataw tay mahuran, parman sinallahu ta'ala halong sin Quran, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Adapun haadlaw kana mabahari manusia. Haadlaw kana mabahari manusia.
manusia tumudyo palong sin sulga, manusia tumudyo palong sin narka. Firman sin Allah Ta'ala, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. Adapun manusia aming kiatukbalan sing kitab niya rapit patuon niya, magbansag na siya. Iwan kapag iyan niya, basahan niyo lang niing kitab ko. Bima nakitaan niyo walong niya, bang unoy luna sing kakahinang ko ini, unoy result sin hinang ko, waktu palong narito hadun niya. Hipagbansag niya, hipagmakuyag niya, hipakita niya, pahisiyusyo na rin din ang mga manusia. Unoy namin, ahi, inni dhanantu anni mulaqin hisabiya. Sa bunal tuod, asal kulong niya kaya iingatan inadlaw inhi pagbakura. Unin hinang simano siya yaon, waktu pa siya riha dunya, asal siya nagtataka maiwan nagsasadya marayaw. So, may hipagbak niya rin adlaw kana-kana. Hisuing katukbalan sing kitab ni rapit pato, amo na yung mga manusia miyahagad, iwan miyagad, hapanawag-tawag, iwan panaabiti, sin mga karasulan, iwan sin mga kanabihan. Dahil nga sabihan, ing kahinapusan tugtuban, baita kanila iban amuin sukat kanila sin Allah Ta'ala, kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliya. Pangaun-kaun na kamu, panginom-nginom na kamu. Inyad tulang sin mga ulama tashrifan wa takriman, bilang panghulmat, panglaggo niya mga ipon niya. Pangaun-kaun na kamo, panginom-nginom na kamo. Bima na pagdulwaya na kamo, sindiin-diin na inkatatakihan niyo, iban kawayaan niyo hinanga. Hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliya. Bang mga kato, congrats kaniyo. Amo na yan, in amin result ataw kaluna sing kakahinang niyo. Pagkugkog na kamo, amo na yan in tumbas, tiyatagama kaniyo, hasawabansin amuin, pagmatuyo niyo, hawak to pa kamo dito hadunya. Masanyang dunguhon, masarap talion, bangkaw yadto na nagdararapa-dapa na sing kanikmat-nikmatan, diin-diin na in katatakihan, iwan kasusuban mo, dulan na kausintuhan mo Rabbul Alamin. Sa sumagawa, landoray sab makabuga, landoray sab makasusa, landoray sab haamuin, di kabayaan singkatan, bangkitan niyo makarungog na, baitaan kita niyo sintuhan na to Rabbul Alamin, wa amma man utiya kitabahu bishimali, fayaqulu ya laytani lam uta kitabiyah, wa lam adri ma hisabiyah, ya laytaha kanatil qadiyah, ma aghna anni maliyah, halaka anni sultaniyah. Adapun imanu si aming kiatukbalan sing kitab niya rapit palawa, ising kitab, isin manusia katukbalan sing kitab niya rapit palawa. Bang mga upamakun magtes, isin manusia amin na fail. Isin manusia amin wala nakapas. Isin manusia amin wala nakaagad. Si makat pataas palalihan. Si makat pataas stage.
Hasupaya kumawa sinamin certificate iban award niya sa rayaw-rayaw sa lingkat-lingkat. Amo na yung mga manusia. Baitaan sin mga karasulan. Baitaan sin mga kanabihan. Abi-abihon iban taabbiton maghinang sin marayaw. Sa sumakawa, amo na sadya indulan niya, amo na ingkabayan sin hawa nafsu niya. Baitaan siya sintuhan ni Rabbul Alamin. Ibot ayaw raha magpanon atawakan magbagay. Iban ayaw hinangagapi in syaitan. Sa sumakawa, yadto niya ra biurulan. Yadto niya ra piyagtataatan. Abi-abihon sin mga kanabian iban karasulan. Pag-ibadat kamo patuhan sa salugay sin buhi, di mabaya mag-ibadat pa Allah Ta'ala. Maroon maadlaw, in amin tampat, atawakan in lugal pag-iibadatan sa sumakawa, mabaya pa tumudjumon pa mga parakala, way kawakan niya rin doon yung kahanong sin pangatayan ibang simpikila. Na inmano siya yan, bang siya katukbalan na sing kitab niya rapit palawa, mamung na siya. Wa amma man utiya kitabahu bisimali fayaqulu ya laytani lam uta kitabiya. Ganda lang si manusia yaun, ganda wala kaya tukbal ka ko in kitab ko ini, ganda. Gam ko ra wala ko na kaingatan bang uno in tutong basan ka ko. Ya laytaha kanatil qadiyah. Long sim mga ulama, in parakala amin ihalian niya iban di niya katakasusuban. Amin parakala kahuhukawan niya, amo na yung kamatay, haadlaw gana-gana, amo na tuin biya mga iangan-angan niya. Gandalaw niya ing kamatay, amo na tuin tubtuban sing kabuhi ko. Ganda ko lang niya wala na nabuhi nagbalik. Allahu Akbar. Unin bi ang mga maksud. May ta siya, ganda lang niya na wala na siya nabuhi nagbalik. Ganda yung kamatay, amo na yung tubtuban sing kabuhi niya, ba't dahin doon, kaya matanan niya na. Kita na sin dua pangatod niya. Biukisan na sin Allahu Ta'ala, iban piyan niya nga sin Allahu Ta'ala, roon haalupan niya. In parakala kabuhi adlaw gana-gana labi in kabinsanan ibang kahunitan dain sing kabuhi di hadunya. Bang in manusia kaya sisikpitan di hadunya. Way pangabot-ngabot sing kasikpitan di hadunya rin sing kasikpitan ha adlaw gana-gana. Hangkanday sabin manusia. Haamin pianawag-tawag sin Allahu Ta'ala. Biusan sin Allah Ta'ala imano si akal pikilan, hasupaya hi pag-akal, wukon hasupaya hi pangakal. Wahay kamo mga manusia, mga tao tarakal at tawakan barakal, usalan nyo iban pakayan nyo inakal pikilan nyo yan. Tali-talian nyo marayaw, inadlaw gana-gana, bang inkasigpitan niya na namiban sing kikita, sing kamatauran di hadunya, bianahay ning kasigpitan. Bang dumatong in waktu ayaw na kita ni magsabot sindi hahula. Sa sumagawa kitaon na to na sadya bang biya din in kasigpitan si mga katawtay manghuran na to hahula Palestine. Magpakataliin hang katawren kato taniyo. Bang bihayaw lang ni inji matura hindi maunuwahain kasigpitan na namon simbya kato taniyo. Piya kalayo sin Allah Ta'ala lando in sigpit. Sa habian na hayaw ning kasigpitan niya na nam. Way pangabot-ngabot sing kasigpitan di hadunya ring sing kasigpitan ha adlaw kana-kana. Sari payat to abutan sin pikilan sin manusia. Nalong sin manusia yan na parman sin Allah Ta'ala. Ma aghna anni maliyah. Wala da nakatabang kako in alta ko. Namun na yan yung piyagtutuyo-tuyan sing kamatauran. Agon-agon bukon marayaw in pagnapas sin usok iban sin babae.
Agon-agon nari makar di amin dumayaw in kabuhi sin manusia bang bukon waisin. Sabab hapasalan sin amunayaon in amin hip amin mo makaon iban mainom. Amunayaon in hip amin mo silupa iban si pagbangon mo bay. Amunayaon in pagparagan mo sugpat kawi na pasin manusia. Sa sumagawa wala ray sab kiyabayta sin Allah Ta'ala bang imano siya kaubusan na sin amilaw niya mapatay na. Sa sumagawa inbayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam lan tamuta nafsun hatta tastawfiya rizqaha. Ibot di tuod dagpakan inmano siya sin kamatay hingga suway na makawa niya ingkatan si lidjiki amin biyahagi tiupot kanya sin Allah Ta'ala. Nam. Amo na yan yung piyagtuyo-tuyan sing kamatauran. Magpataod sinalta. Magpataod sinusaha. Tabiya dakuman. Bukunin maksud inilong niya. Di nakita niyo mag-usaha. Piyang langan ni magpataod sinusaha. Bukun bihayat to. Ayaw na to talyonin niya to. Sa sumagawa in kamaksuran sing kaptangan ini. In mano siya. Nag-usaha na sadya. Naglawag na sadya. Amo na sadya intiya talilong niya bunan, maglawag sin nafaka. Aun nahi ka painom, aun nahi ka amin biya mga ikapakaon na anak asawa. Marayaw na yung pagnapas, marayaw na yung paghula-hula, sumagawain pangaso, haunuin bari sin niya, walian sin manusia. Habi anahayaw nin toyo sin manusia, magpataod sin amin ibadah, magpataod sin altania, magpataod, magpasong sin kawasan niya, sa sumagawa, haunoy sabinday na mga tumpukan sin manusia, nagpataod sin ibadat, ibang sujud niya pa Allah Ta'ala. Lang sin manusia, hadlaw ka na, maagna anni mali, alta ko yan, wala dalaw niya nakamumpaat kako. Halaka anni sultania, naig daring kako in kawasa, in pagkawasa. Nasal na bihaya. Bang ini ikaw ang kawasa, na tumtumaon day sablabi in kawasa rin kay mo. In tao aun labi in kawasa rin kaniya biadahat to. In tupot tunggal amin way makaliw sing pagkawasa, amo na in Tuhan na to Rabbul Alamin. Hangkan dahin mga parakala ini mga kamaasan kamakulangan. Long sin Imam Abu Hazim rahimahullahu ta'ala. Kullu ni'matin la tuqarribu min Allah azza wa jal fahiya baliyah. Ingkatan sin ni'mat. Apabila di mahinang parsababan ibang tiranan, hikasuok mo parahmat sin Tuhan. Inyan sa mata-mata, inyan aramala iban musibah, pakawi sin manusia. Murah-murahan mga kamaasan, kamagulangan katautay, mangura na agama sin Allah, ando biya na sinaki. Iyari kita niyo, misan iya nung ballog-ballogan pa kita niyo. Wala pa kita niyo miyabot, pamanga sila, manusia, amin pag-iyanon, nagdara na napas. Bangkusog, makusog pa kita niyo. Lari, buhi-buhian pa kita niyo sabi ni. Na ando, ono in tagaran, sin manusia. Amin suway na siya dagpakan sing kamatay, yan pa siya magsusun, amin di na magmumpaat in pagsusun. Ono pa in tagaran sin manusia, amin suway na siya dagpakan sing kalamma, amin di niya nakakausan, misan in tumindog, atawa kal lumingkod, yan pa siya magsusun-susun, haway na biya mga kamumpatan sin pagsusun niya. Na ayaw na to tagaram sa sumakawa, baba kita nyo ballog-ballogan, makulasogin pamaranan, labi aula na in mga kaanakan, labi aula na in mga kamanghuran, ayaw kita nyo matipusing kakusob, ayaw kita nyo matipusing kabata, arakala, makauna pa kita nyo rin ha mga sila kamaasan. Arakala in tao ay nasa sakit, amo pa in makauna rin sin tao nasa sakit. Asal-asal biya na sinaki, way parsupatan sin amuin kamatay hapangumulan atawakan way parsupatan sin pangumulan doon hakamatay, way pagmaas wapay pagbata, way pagsulbud jang maas bata usog babae, bangyan dumatong na in pakadaran sin amuin Allah Ta'ala na way rapat dumatong na sadya. Hangkanda mga kamaasan kamagulangan kataw tay munguran.
biya na sinari kapag balik-balikan ayaw na to lupahon. Ayaw na to lupahon. Misan pa biya din how po atawakan kaharasin pangumulan na to, tumtumon na to, dumatong da inwak turag pakanda kita ni sing kamatay. Hikamaruan niya, bang imano siya diagpakan na sing kamatay indatungan niya pakumulan. Nakikita na to raysab, iban nagpakasakop da kita niyo bang mauno, in kipot sin pakumulan sin manusia. Pagawos in halong simpakumulan niyaon, bukon saon in manusia, saukat na riyapakan sing kamatay hikubul na rin doon, amin way na, pajatuhon, magjato rin doon, kasikpitan halong simpakumulan. Talion na totoo diya tumarayaw. Ibang konsum ko ni sa lugay na to rin doon halong simpakumulan, duara, bang bukon masan niyang masigpitin kaway halong simpakumulan, in hikatuniya, aun in pagbista adlaw kana-kana. Na mura-murahan, bang man kita niyo, piatap-tap na sin Allah Ta'ala halang midayat niya, dihilang kita niyo kusok ibang kaya, amin sumujod pahadarat sin Tuhan, magsama-sama kita niyo mag-ibadat, biasin pag-ibadat na to, haadlaw Jumaat, mura-murahan, makapag-ibadat kita niyo hatiap-tiap adlaw, dum adlaw, habay sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladhina amanu, sallu alaihi wa sallimu taslima, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد إني داع فآمنوا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك يا الله سميع قريب مجيب للدعوات اللهم اغفر لنا ذنوبنا تجاوز عن سيئاتنا توفنا وأنت راض عنا اللهم برحمتك عمنا واكفنا اللهم شر وما أهمنا وأغمنا أجرنا اللهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى نسألك اللهم الإخلاص والتوفيق والاستقامة ودوام النعم وحسن الختام اللهم أصلح قلوبنا واستر عيوبنا واغفر ذنوبنا وأحسن خاتمتنا يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من فتنة الدنيا ومن فتنة النساء ومن فتنة المال ومن فتنة الجاه والرياسة ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال يا رب العالمين اللهم إنا نسألك التوبة النصوح يا رب العالمين نسألك اللهم الإخلاص والعافية في أبداننا وأسماعنا وأبصارنا يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من هذه الفتن كلها ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين اللهم استرنا فوق الأرض واسترنا تحت الأرض واسترنا يوم العرض يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ولجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك يا رب العالمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا والذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس يا رب العالمين وجازهم بالإحسان إحسانا وبالسيئة عفوا وغفرانا اللهم إن كانوا محسنين فزد في إحسانهم وإن كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم يا رب العالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين والكفرة والكافرين ودمر أعداءك وأعداء المسلمين يا رب العالمين اللهم انصر إخواننا المجاهدين والمسلمين في كل مكان وفي كل زمان اللهم انصر إخواننا المجاهدين والمسلمين في فلسطين اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم اللهم كن لهم ولا تكن عليهم اللهم كن لهم ولا تكن عليهم اللهم كن لهم عونا ومعينا وناصرا يا رب العالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على خير خلق الله محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقم السلام